وعلى ما نواه صاحب الحاجة صاحب البيت الحبيب فهمي ابن الحبيب بن أبي مصطفى بن أحمد بن عبد الله بن جاب وعلى ما نوينا نحن كلنا أن الله ييسر أمورنا بحوائجنا نيلنا مطالبنا وعلى أن الله يرزقنا الفتوح والمنور وصلاح الجسد ورطوبة النسوح وعلى أن الله جعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين أن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان لأجل السيد ولد عدنان وعلى أن الله يصلح النيات والمقاصد يسر أمور السفر لحبيب فهمي بن مصطفى أن الله يسر أمور سفره هو ومن معه على هذه النية وعلى كل نية ويبلغ لنا إن شاء الله إلى العمرة والزيارة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي بالوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته اللذة سروره قد توالى بحبيبه أما الأنام نوالا في مجده وتعالى يا قلبي سروره ذلك إذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه وجبنا سيدنا محمدا عبد صادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. ولما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانخلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير الجمال مشهود بالعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق لخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مبتهل هو
مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصات والصلات الموصولة أقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مدى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Dan kelancaran di dalam menjalankan ibadat umrah, dan akan Allah jadikan insya Allah umrah yang dilaksanakan umrah mabrurah, sa'yan masyurah, tijaratan lan tabur. Semuanya kita pun juga merindukan untuk pergi umrah. Insya Allah sebagaimana Allah berikan kemudahan untuk Sayyid Fahmi melaksanakan ibadat umrah, insya Allah di tahun yang akan datang keluarganya pun juga, istrinya juga akan bisa melaksanakan umrah. Begitu juga saudara ipar beliau, ya, dan kita semua insya Allah akan disampaikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadat umrah. Kita mintakan juga kepada beliau saat beliau ada di tanah suci mendoakan kita, mendoakan kita, dan begitu juga pada saat biara kepada Rasulullah untuk disampaikan salam daripada Abah, salam daripada Umi, salam daripada Habib Muhammad, salam dari kita semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan kesempatan yang baik pada saat berada di tempat yang baik, lebih-lebih berada di tanah suci pada saat kita melaksanakan umrah, pada saat kita memakai pakaian ihram, ya, itu kita pasangkan niat sebagaimana kita dipanggil untuk melaksanakan ibadat salat Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzaril baik. Begitu juga pada saat kita mengenakan pakaian umrah kita itu, ihram kita berada di miqat, ya miqat Tan'im, ya miqat Jahrana, atau miqat mana lagi di tempat kita memakai pakaian ihram. Apa kita baca? Allah mengharamkan diri dari apa yang diharamkan di dalam ibadat umrah, ya. Memakai itu pakaian dengan niat untuk apa? Untuk melaksanakan umrah. Jadi makanya jangan pergi kemana-mana. Begitu selesai daripada miqat, kita banyak zikir, sebagaimana bila mana hari Jumat dipanggil terdengar azan Jumat, fas'au ila zikrillah. Begitu kapan kita sudah berpakaian ihram dari tempat miqat, kita berniat mengharamkan diri, maka jangan bekerja perbuat yang lain, jangan belanja, jangan kemana-mana, pergilah langsung dari Tan'im ke Masjidil Haram. Selesai kita memakai pakaian umrah, ya dah, kita tidak tolak kanan ke kiri kecuali ke Baitillahil Haram. Sampailah kita tawaf umrah, sampailah kita melaksanakan, selesai daripada melaksanakan tawaf, kita sholat, ya, di mana? Di Hijr Ismail, ya dah, tahu makam Ibrahim. Hijr Ismail sekarang agak sulit, ya dah. Kalau orang yang mau begitu ada ada perjanjian lebih dahulu, sebagaimana mau masuk Raudhah. Kalau orang mau masuk Raudhah nggak bisa, kalau tidak artinya ngambil kartis dulu, iya, tiket dulu, ya. Nah, begitu juga untuk Hijr Ismail. Tapi kalau untuk makam Ibrahim, insya Allah dengan mudah. Begitu selesai kita tawaf, kita jangan lupa untuk melaksanakan sunat apa yang kita laksanakan. Memang tujuan kita karena ibadah.